mu gice cya mbere iraba yariye bibiri iraba yabimize bibiri mva nkubwire n'itsinda sinzagaruka n'itsinda sinzagaruka muri stade ntago n'itsinda bihorere ntago nzagaruka kwendikiza n'itsinzwe n'irangwaye na mwatsinze areyo yatsinze bibiri usurona Gor Mahia iramusiganyije na APR cyangwa sigatsinda APR cyaba ari icyasha ntago byaba ari icyasha ni cyo kintu kibi cya mbere cyaba kibayeho ni igisebo kibi cyaba kibayeho ku bakinyi ba APR ndetse no kubafana kuko Gor Mahia nakuye ikipe nziza ikigiye gura ikipe nziza cyane iki kintu nakubwira nawe remera ko cyaba ari icyasha kuko Gor Mahia cyanganyije ari icyasha gusa ko kuva amahoro yavugururwa ndakeka nta ekipe mu bibarira hansindira za piramide zaraje warabibonye nawe nyine wemera ko cyaba ari icyasha ni cyaba ari igisebo cyaba ari igisebo gikomeye gutsindwa na Gor Mahia imeze kuriye keretse nimba hari abandi bakinyi bari buvumbuke ariko niba ari bari ahubwo Tareba ashiremo ikipe ya kabiri iyaba amagambo avugwa mbere y'umukino yakanavuzwe nyuma y'umukino abantu benshi bakwisubiraho ikipe ya PFC yarayitsinzwe ibitego 5-0 n'ikipe ya Gor Mahia. Iyi mukino wari witawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba nawe witiriwe iki gikombe Sekafa Kagame Cup kubera ko atera inkunga iyi Sekafa. Uyu mukino warangiye ikipe ya PFC itsinzwe ibitego 5-0 kuko ku munota wa 32 bari bamaje guterekamo igitego cya mbere Gor Mahia igitego cyari tuvuye kuri corner. Ku munota 34 hadaciye iminota myinshi ibiri yonyine babashyizemo igitego cya kabiri no ku gice cya mbere kiba kirarangiye babagiye kuruhuka. Ubwo abatoza bombe bari bagiye kwigisha abakinyi babo mu minota y'ikiruhuko nuko bagaruka mu kibuga. Iminota y'ikiruhuko irangiye nuko ku munota wa 70 nibwo umukuru w'igihugu yakirwaga muri stade Amahoro i Remera. Hadaciye umwanya munini ku munota wa 73 ikipe ya Gor Mahia ibishyizemo igitego cya gatatu. Barakina umukino urakomeza ku munota wa 79 mu minota 6 gusa babashyizemo igitego cya kane. Ubwo APR FC ifite ibitego 0 naho Gor Mahia ifite ibitego 4. Ubwo abafana bahise batangira gutaha wabareyo umwe ahaguruka agenda ava muri stade. Gor Mahia yo ntiyatuje kuko ku 87 yahise itsinda igitego cya gatanu. Ubwo abafana bari batangiye kugenda bava kuri stade bahunga kuko ibitego byari bimaje kubabana byinshi. Hazaho nyuma y'umukino umutoza Tarebu ndetse na kapiteni w'ikipe bajya muri press conference kuvugana n'itangazamakuru batangaza ko ikipe impamvu yatsinzwe nyamukuru ruko yatinze kujya mu myitozo. Aho ntiwavuga ko ari impamvu bifashishije kugira ngo babone icyabarengera. Ese twabyegeka kuri inde tubyegeke kuko twaratinze kujya mu myitozo. Gusa ntibyarangiriye aho ngaho kuko nyuma y'uko nabo bavuye mu kiganiro n'itangazamakuru umuyobozi ukomeye cyane muri APR FC na wundi no muyobozi w'icyubahiro wungirije Mubaraka Muganga yarabategereje hanze aho basohokera neza kugira ngo avugane nabo ukuntu intsinzwe ibonetse ibitego 5 bwa mbere batsinzwe ibitego 5 muri Sekafa kuko igihe batsinzwe ibitego byinshi muri Sekafa batsinzwe ibitego 4 kubusa igihe batsindwaga na El Khartoum ibitego 4 kubusa muri Tanzania muri kimwe cya kane kirangiza cya Sekafa Kagame Cup. Abafana bo batangiye guhamya ko ubu ngubu Tareba ashaka yakwirukanwa nyuma yo kongerwa amasezerano y'umwaka umwe. Biranatunguranye nyuma ya Adiri kubona umutoza umara igihe muri APR FC kuko igihe kinini nahamara ni hafi sezo cyangwa seza kayisoza ni bake cyane. Ese Tarebu bamubonyemo ikiwe ko bamutindanye kandi abafana nabo batemeza ko ashoboye kuba yakomeza kuyobora iyi ekipe. Iyi ekipe se urayibona hehe? Urabona izagera mu matsinda muri CAF Champions League ya 2026-2027
ntago bishoboka kuko Gor Mahia imajije gutsinda iyi kipe ibitego 5-0 nyamara iyi kipe byagaragara ko irushwa cyane rwose ntacyo wavuga ko ibitego bya Gor Mahia byayigwiririye. Kimwe mu bintu abafana ba APR bitwazaga ko Rayon Sport ejo bundi ku mukino yakinnye nabo kuri Rwede yatsinze ibitego 2-0 Gor Mahia, bumvaga bo nabo bari butsindiye ikipe bikarangira APR FC bonye amanota 3. APR FC izazamuka ari best loser cyangwa amahirwe yayo yayoyotse imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. APR FC yamusebeje nuko yitwara nabi, igaragaza nabi umutera-nkunga w'iri rushanwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu ryitwa Sekafa Kagame Cup. Ahari wasanga APR FC yakinye itekereza ko igiye gukina, igiye guhura n'ikipe ntoya nka Etincelle, nyamara Etincelle nayo ubwayo bayizengereje. Amagambo yose Jangwani yivugishaga mbere ari kumwe n'abasire bazenguruka ku maradiyo yose agiye atandukanye, ngaho BNB, ngaho Radio Rwanda, aya magambo yaje gushira kuko mu minota ya nyuma ikipe imaje gutsindwa urwitwazo rwari rwinshi, yabuze uwabyegekaho nuko azana amateka y'andi makipe. Ngaho mwiyumvire mu ijambo rye uko yivugiraga. Aratsinda ibitego 10 na Bayern itsinda 8 na Man yatsinda ibitego 7 na Liverpool. Barcelona Real yatsinda ibitego 5 na Barca. Football nta gisha ni bibi birababaje, ariko nanone ni football tugomba kwakira resulta. Nakunda tukamekesha kwitegura ibiri imbere kuko Club Giant bigomba gusoba ingafu in the biggest stage muri moment ziri critical nk'izi tugomba kugaragaza kuri Club Giant. So genda kwitegura abafana ntibacike intege kugira ngo birababaje, ariko ni football. Genda kwitegura match zikurikiyeho, turacyafite match ebyiri, tubonye amanota 6 wategereza wenda resulta zindi tukareba ko twazamuka. We never know, biracyashoboka byose.